Prince Buthelezi passed away on Saturday, the 9th of September, at the age of 95. Bengameli Sere Ramaphosa utawetfula inkulumo yokuhlonipha inkosi Mangosuthu Buthelezi lesiyikhotheme enkonzweni yokutshwala kwakhe lo msunguli wa-AFP ngemgcibelo. We've got job opportunities where other employers are registering their job opportunities in our system. Lisekela ndivone teqasha nemisebenzi boyitumelo mloyi yendelibitho ngokubaqashi ukuthi basebenzisane nahulumende kulungisa inkinga yelizinga lesetulu lekuswelakala kwemisebenzi kuleli. Baba kuhle kuhlangana endzabeni teSiswati la kwe-SABC State Lab Khoma sise Auckland Park eJoza ke sibone thamba embili lomuhla. Chumana na-SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngetipi tikathini khungethene ngumphakathi. Sishayele ku-011 714 6133. Noma usithumele i-email ku-news@sabc.co.za. I-SABC News. Livi lakho itimele ayithathi hlangothi. Bengameli Sere Ramaphosa utawetfula inkulumo yokuhlonipha inkosi Mangosuthu Buthelezi lesiyikhotheme enkonzweni yokutshwala kwalo msunguli we-AFP ngemgcibelo. Bengameli bemetele ukuthi Buthelezi utawuhlonishwa ngemngcwabo lokhethekile losesigabeni sekuqala ngekulandzela lihlelo olusekelwe nguhulumende olundi KwaZulu-Natal. Inkosi Buthelezi ikhotheme nakudzabuka kusa kwangemgcibelo emva kwekubungata lusuku lwayo lokutalwa kuhlanganisa iminyaka lengama-95. President Ramaphosa will on Saturday, the 16th of September, deliver the eulogy at the special official funeral of the late Prince Mangosuthu Buthelezi in Ulundi in KwaZulu-Natal. Prince Buthelezi passed away on Saturday, the 9th of September, at the age of 95. President Ramaphosa has honored Prince Buthelezi by declaring his funeral a special official funeral category 1. In accordance with the state official and provincial official funeral policy of the government, a special official funeral category 1 is a recognition reserved for individuals of extraordinary distinction as designated by the President of the Republic of South Africa. The funeral will include elements of military honors. The President had directed that flags be flown at half-mast at all flag stations around the country until the evening of Saturday, which is the day of the funeral. Takamuti tasempumalanga KwaZulu-Natal lapho khona udlame lwepolitiki emkhathini kwa-AFP ne-ANC lwefika esigabeni secishe sangalawuleki ngeminyaka bo-1980 kuya ekuqaleni kwabo-1990 tisihlele ngekuthula kepha imihuzuko ngaleso sikhathi isangakapholi. Lelokishi labalekuqala kufika esivumelwaneni sekuletha kuthula lesecedza lodlame lekintfo lenconywa emhlaba wonke. I-SABC ivakashelela abanye labatsinzeka nalabasinza kulolu dlame empumalanga kulandzela kwendlula kwalomunye abosopolitiki labadlala indzima lenkulu ngaleso sikhathi lekungumsunguli wa-AFP inkosi Mangosuthu Buthelezi. Umgadi lomdzala lamabhalane jikelelo phambili no-AFP umfundisi Musa Zonde uthi isifiso lehambe inaso inkosi Mangosuthu Buthelezi ukuthi lihlangano ANC na-AFP tibuyisane. Ngeminyaka bo-1980 kuya kubo-1990 kwacubuka ludlame emkhatsini kwalamacembu lapho kwashona khona tinkulungwane tebantfu. Kusenjalo londvulankulu wesive semazulu longasekho onconywe kakhulu ngekufaka umcondvo ekonga imali kubantu basemakhaya lekungibo labaswela kakhulu nalabekadze bancishwe amathuba ngaphambilini. Buthelezi wasungula libhange ithala ngabo-1950 lenyalo kuthiwa kunabantfu labangetulu kwetinhwete kama-300 labasebenzisa lona kuvelonke kanti-ke linemagala lengama-30 nemfica endzaweni esemakhaya lapho kude khona emabhange lamakhulu. Umholi we-Action SA Herman Mashaba lomuhla uvala inkova lenhlangano lebekadze ibanjwe emalanga lamathathu. Lo mholi uqinisekise ukuthi le nhlangano itakwenda letibukwako elikhethweni kulomnyaka lotako. If 2021 shocked you, then I don't know what 2024 is going to do. Action SA is going to really emerge as a serious player in the political landscape in this country. It's going to disrupt the political establishment in this country and bring a new chapter for our children and their children.
Ngalelanga 1988 Robert McBride lobakaboshwe eMozambique inyanga yesithupha ngemacala ekushumbisa ibhamu lobunhloli wakhishwa ejele ngaphansi kwembanzalo ethile. Ekukhishweni kwakhe ejele wathi uboshwe asebenzela luphiko lwave lonke lwetebunhloli. Lisekela lenduna yetecasha lemisebenzi boyitumelo mloyi yendelibitho ngakubacashi ukuthi kulungisa inkinga elizinga lesetulu lekuswelakala kwemisebenzi kuleli. Akhuluma kumbukiso wemisebenzi ekomazi eMpumalanga Mloyi uthi inhloso lomkhankaso ukukhulumisana nabacashi ngelusito olunganiketwa litiko lelingalethwa kuleli tiko kuqinisekisa kulandzelwa kwemithetho yetemisebenzi. Insha yasenkomazi iphume ngetinkani ngelithemba lokutfola ematfuba emisebenzi njengaloku lizinga lokweswelakala kwemisebenzi kume ku-44 wemaphesenti. Bakhutsatwe ukuthi babhalise etiko letemisebenzi kanti kunyalo bantfu labafuna imisebenzi letisitfupha. We've got job opportunities where other employers are registering their job opportunities in our system. So once you have put in your CV through our system is able to automatically match your skills that you have with the requirements of a particular employer. And therefore we are able to facilitate that as a department. Lensha seyifuna umsebenzi iminyaka kanti yethemba ukuthi lo mbuthano utawuvula ematfuba. Ngibona kuhle kakhulu ukuthi ngitene CV yami ngibona ukuthi njengoba bebathe ke nangabe ukuthi ngiyaqualifya for anything la bangakhona maybe kusibonelela sikhona ekusebenza. Ngetulu kwaloko Mloyi wende lubito lwekuthi imali leyasala esincepetelweni se-COVID-19 bacashi bayibuyise. Kungumanje sekubuyiswe itigidzi letimbili kulandzela luphenyo. Sikubutile mbukele ukuthi uthini umvo wakho ngalokuhlongotwako ukuthi kuvalwe isibonelelo sahulumende sa 350 kulandzela kubabete kwetimali tekusichasa uphendvule kanjena. Ayivalwe vele le 350 ngiyazi konokuzozwela kwabanye kodwa ke phela angeke kuze kumoshwa kukhishwe izimali eziningana ngapha siwela bogesi ngapha siwela izinto eziningi simanje u350. Akukho kuhle okukwenziwa nguhulumende. Abantu basasoko maka create imisebenzi abantu bazoyekwa ufumana i350. Ngiyacabanga akusimbono lomuhle kuhulumende ukuthi angavala sibonelelo sabo 350 ngoba sibantu labaningi labasha besestipende kuyo leyo mali leyo ngoba siyabuka umsebenzi asikhona ukucasheka. Ibani langabe sekubahlula kubusa abakhwesha abanikela abanye abantu khona kubusa bangadlali ngebantu simo semsebenzi kude lo 350 lokusincephethelo sonyana ukuthi mhlambe siyazaba but solo bahluleka kahle yini. Kutabe kuliphutha lelikhulu kungavalwa abo 350 akutholakala indlela ukuthi batholakale bachaseka labo 350 bantu bachubeke babathole bonke labo abaqualifyelako ngoba siyathi ukuthi kunema business la survive ngalabo 350. Lona ngombono wembukeli SABC ete yathweswa ukuthi phendulela ngawo. Lesinyana sibetolo umbuso wakuleli uthumele amavedvuto kule Libya nele Morocco kulandzela tinhlekelele hletimuse umtimba letileke kula mave ngakwehlukana kwawo. Nzabreswa hlaka SABC lo bukele khona ukhwese kahle sakwemukela hlala nathi sekhona. Licalele kubulawa kwasenzoba yewanhlehliselwe kumhlathi imbili lenyaka letako enkantolo lephakeme ePitoli. Bamele bebasola bacela isikhathi sekuthi bakhulumisane nabasolwa ngetithombe letithethwe kulabanye bomakhalekhukhwini babo. Lokuthi emva kuthi Advocate Charles Mnisi longummeli wemsola wesithathu Mthobisi Ncube athi itolo ufuna isidile yabayecala kufaka thombe tonke letathathwa kumakhalekhukhwini wemsola ngesikhathi athathwa kumakhalekhukhwini. Madoda lesihlanu bonele licala lekubulawa kwameyiwa nga-2014. The dictates of a fair trial in terms of 35 of the Constitution obliges this court to agree to a postponement because it's predicated on the fact that all defense counsel say they want to consult their clients in connection with the downloaded photos.
Thamela leti sematseni letindzaba letinaba nabile khumbula ukuthi thola njalo ngaboLesithathu makubumbana insimbi yesithupha kuphi ku-DTT. Ikhabinethi yakuleli yendlulise emavendvuto kulandzela umonakalo wemvelo locekele phansi live laseLibya neMorocco. Kude kwesaba ukuthi tinkhulungwane tebantfu beLibya tishonile kulandzela tikukhuda letibanga letimvula letinemandla lethambisane nemoya. Kusenjalo tiphatsimandla eMorocco tiphishanekile nemsebenti uwe kukhuqulula kulandzela kutamatama kwemhlaba lokubulele tinkhulungwane tebantfu. Siphepho lesishiye umonakalo lomkhulu eveni laseLibya kanti tiphatsimandla tithi babalelwa ku-20,000 manje labangadiwa ukuthi bakuphi kulandzela lenhlekelele. Uthi sewulahlekelwe abantu labasithupha ukhonile khipha labathathu kanti kusanyamalela abanye futhi labathathu. Komishana wemalungelo eluntu kumhlabuhlangene uval sekhathathe ngetimpilo tabantu labashonile eLibya kanti lela live selicelela usito emhlabeni wonke jikelele. Umkhuti wemasotsha eLibya Khalifa Haftar ngesikhathi akhuluma kumabonakudze uthe lusito luyamikiswa kulabakhahlametekile. Uthi batshele wonke umuntu ukuthi akaphume ngetingane banikadingela lusito lapho banganika khona. Hulumende wakuleli uthi tiyakhatsata letinhlekelele. Cabinet expresses its condolences to the families and friends of the kingdom and the people of Morocco following the devastating earthquake that claimed thousands of lives. Ganzi na 7 le Morocco kuphithitela belusito lokucala kulandzela kutamatama kwemhlaba lokubulala tinkulungwane tebantfu. What we did was to immediately contact the American authorities via our crisis management center here at the European Commission, and we offered our assistance on the ground. We also reached out to our member states to see who would be in a position to provide assistance. Ematsimba ebathungatsi lasuka kule Spain, leNgilandi nele Qatar asahlanganisa tandla kute ufuna labo labangcwatshwe yimfucuta. Sikishimale bubalanga ndlebankomo sifahlanga letingalinzelwa ngumbukeli noma ngumlaleli kuletiphuma embiteni nakubumbana insimbi yesithupha kulukwalakwala. Lishonile Stumo lishonile kuweke mbukeli ekhasi kwetindzaba langahlinzela umlaleli ehlelweni letiphuma embiteni namhlanzambama ngonayike la letsinza lo hlelo lekubhadalwa kwalabo labathola imali yesibonelelo sahulumende sebesikhulumisana nendvuna yelitiko lekuthuthukiswa kwetenhlala kahle Lindiwe Zulu kuthola kwekuthi yini leholele kutheni bantfu labanyenti bangatitholi ke imali tabo tembesheni ngetoli kwaloko siyabe sivaka abantu ngekuvakasha kwelisekela lendvuna yelitiko ke lemisebenzi neteqashwa kuleli lesifundza seMpumalanga nalapho abetokhuluma ke nebantfu basenkomazi mayelana netindlela labangatisebenzisa ke kuthola wona umsebenzi. Mlaleli nguletina letinye longathlinzela ehlelweni letiphuma embiteni ngikhathi kwensimbi yesithupha nesikhombisa nyalo nzambamba. Angibonge kakhulu Stumo. Kakhulu Zimotel. Safanga makhata kuze kuphela liviki bakholo ngabe yini lesingakulinzela khambeni kweliviki? Lokhona Dlamini ukuthi ekushisa kubonakala kuba khona kepha kungahle kube ingodi kuletinye tifunza kungahle kucubuka umlilo kepha ke abantu abacaphele ukuthi timvula tihambile kepha ke kushisa ngiko lesikubonakala kungena kulesikhathi sanyana awutenato lokuphelela emkholo na kanjani Hogena lomuhla asiphinze sihlangane kusasa endzabeni teSiswati ngesikhathi esifanako siyalenzela simo selitulu emva kwetolo sale kahle. Ngitela shona ngilandzaba talo kanjalo ngitela shona ngenaso simo selitulu masibuka ke sithumbe sethu kusehla namhlanje nomuhle uyabona ke mawehla wenshonanga nelive uyabona ukuthi akhona amathuba emvula njengoba lapha kuye ke la 60% kanti ke mawubuya eMpumalanga nelive likhombisa ke kuvula kuleto tindzawo kanti ke naselangeni lakusasa asesekhona lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 80% ikakhulukade enshonanga nelive kanti ke abuye mawungena phakathi nelive likhombisa ke kuvula abantu abacaphele kuleto tindzawo leto yongwala lomuhle kanti ke isixwayiso lesivela ba South African Weather Service ngahle ke kube nemlilo loba khona ikakhulukade emadlelweni latsite abantu abacaphele ngendlela basebenzisa ngakhona umlilo kanti ke
likhona ke nelwandle lelithukuthele njengoba emagagazi emoya abonakala kathi ukutheleka amatima kuleto tindzawo letowe kanti ke nasempumalanga nelive mawuya ngale ke esifundze lelipopo ngalo muhle abona ukuthi livulile kuleto tindzawo letowe lokusho ukuthi abantu abacaphele kakhulu ngalo muhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la ikakhulukazi isifundza iGauteng elangeni lakusasa kusilime njani mawubuka ke isifundza iGauteng likhombisa ke kuvula njengoba bo Johannesburg kufuthumele kuleto tindzawo letowe nangale ke la bo Carletonville kuyashisa ngalo muhle kuleto tindzawo letowe kanti ke la sifundza iLimpopo mawubuka indzawo letfana nabo Musina nangale ke kuboThoyando kuyashisa kuleto tindzawo letowe kanti ke lapha ephulukwane lapha kuye ke la 28 kanti ke masichubeka masinyane sikubukele ke la impumalanga ngalo muhle likhombisa ke kuvula indzawo letinyenti kuyashisa embombela kuyashisa sikhukhuza lifuthumele ngale ke eLightenburg ngalo muhle kanti ke mawubuka ngale eliphalale nobe ke emalahleni nangale ke kusekunda lapha kuye ke la 26 usho usuletho indzawo letoke likhombisa ke kuphola ngalo muhle nangale ke la kubo Standerton kanti ke la sifundza iKwaZulu Natal mawubuka indzawo letfana nabo Smith kuyashisa kuleto ndzawo letoke njengoba lapha kuye ke la 33 kanti ke mawubuka eKokstad lapha kuye ke la 29 lokusho ukuthi lifuthumele kuleto tindzawo letoke ngalo muhle kanti ke buka ngale ke kubo Somerset nalabo Craddock kubo Halfrenet esifundeni Eastern Cape kuyashisa ngalo muhle kungakobe ngikuphathele kona ngithi kini busuku abube ngilobuhle